na imbagaw oras yung manen pagayam. Itakit at damanen baro may lokano drama na pat-check apakabido tambiti adal ken inspirasyon. Duang agsaruno apakasaritaan itingkam na pili ngay sagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga ruden rugyan to'y umuna apakasaritaan. No kumata impas nagmo iti tinagadal ako na. Saan ka kumanga agpatinggalaang iti security guard? Nanang, itala na maamiris ko. Akapatgan pa lang ti Adal. Nang runa ita panawen. Tano saan ka anak katurpo si ti kurso nga oray college level ka? Marigatan ka ang makastrag itinapinta sa panggitan. Isot ibagbagami itig. Sa bali mo ti inararamid mo anak ka. Pod na ti babawi kat kanayon nada iti udi nanang. No impangag mo kumatibalakad mi iti day ti tatang mo. Nga adal ti kapatgan atawi. Ta saan da maagaw ken ka. Ken adaken ka tong palbiya. Saan ka nga agbabawi ita? Nanang, Professional ka kumaitan. Ken saan kumamot a security guard laang ti trabaho. well nga rod nanang, apalak dagi ti kapatada kidi. Adda amin na natalga na trabaho da. Asanumat kami. Day tala ar-aram idi ti amaw. Kaya saan nasumrag kanyak ti Adal idi nanang. Kasano amay pasnag mo. Kat babae lat adda iti ulam. Bro, nagpintas tayo kabarbaro at tela. Sika talaga makapagigtot ka. Kahit anya kung ano napintas. Kalalaingan na titayag na. Napudaw kan susina. Sabali mo ti adda iti panunot mo si Melvin. Saan? Si Kati pang ibagbagaag. Sus ka. Saan na masapol nga ibagam kanya ta saan na ka maikarikan ko na. Oh, anya? Di Adal. E din to tadatak at security guard lang iti dahi ti abang ko. Awan na kaadal. Kun saan itinagan ni Ayat bro. Kang runaan ti amin. Awan baknang wano nakurapay. No puso ti agpitik ako nada. Jak amukan ka. Angem adda sa bali a kursonadak. Tainam amok akaher ijay mall. Ni Jerlin. Wan. Mabaling matkit din. Angam. Saan adakas no diskartyam ni Karina? Ti ibagbagat kan ka atela. Sumardeng ka man. Mangnag na ka sa apay naka-duty ta. Ma'am Karina, agawit ka din? Uwan manong Tony. Oray siya. Nalpasan ti duty. Kasta ka di? Agdardaras ka di? Saan man? Kinapudno na. Ada ko magatangag ijay department store. Okay. Awisan ka kuma. Anya? Sa dino ti pangawisam kanya. Agilibre ka kaditi halo-halo? Saan na da ka? Una, dahil talaga yam. Nga mapantanga umuna iti department store. Adala ang gatangag. Kalpasan na. Isot ipapanta pa naghalo-halo. Sigurado kang awa nagselos kan mangdisnog kanya kiti panagkuyog ta? Awan manong. Asino ko ma? Di boyfriend mo? Ala. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Di mabalin kung arot ti agaram ken ka. Anya? Mabalin lang tamat. Ang mga numadamdama katadam mangipungot ka niya. Mangipungot? Ay sus, asino kumamat nga eh? Girlfriend mo. Anya? Jesus, binalas nak Narigatan. Saan ko akaya ti makaramutan minumapungot? Bro, bilibak mo titik kinasiglat mo ah. Oo, rabak lang bro, si kakit dimot. Amumat no asino talaga ti kursunadak. Ken may sa, inaklonak pa yan ni Jerlin. Wow! Sa bali talaga ti matinik kan guwapo niya. Ha? Agsaratan ka man bro. Oh, nyaman na itang ibagbagam.
Pudno man. Sus, sa anak lakit ding agbidot. Manobyam lakit di ibagbagat dita. Sumarating ka man. At data dito bangko, naka-duty. Mhm. Alaman langin. Daw ka bro. Amang ano, mabuking ka. Todas nilain. Hello, Ma'am Karina. Yes, Manong Melvin. Nalpasan ti duty? Agawid ka din? Uwan, Manong. Ay, awanan ni Bro Tony. Ta day off na. Mabali na siya ti mangitulod kan ka? Saanin, Manong? Agyaman naglangan. Adapay ngamin papanan. Kasta ka di? Agkita kami iti friend ko ay Jemon. Babae no lalaki? Babae. Si Kamon. Kunak no lalaki. At dagayam karibal ni Bro Tony kunak ko ma. Aniya? Ma'am Karina. Nakagasgasat launay ni Bro. Taisot inayat mo. Dito yung orayat ni Jerly. Adapay kagudo oras ng orayat. Nimot Melvin tayo eh. Hello, Melvin bro. Nakawag ka man? Bro, kumusta? Ada ka dito mall? When? At the dinner date mi kan Jerlyn. Kasta ka di? Ay, uwi daw ka bro. Oh, apay? Umay dita ni Karina. Ada ka no kasi narag na kayam na. Anya? Ang mga no makita na kayo kan Jerlyn. Ay, kasta ka di? Mumatan. Narabak di gasat na kunada. At dagiti pasamak at ditay namnamaan. Agyaman ak bro. Sige man langan. Bye. Bye bro. Oh, umay ka nun ni Karina dito mo. Ang nagdak ka na mall. Imposible la una yun nung makita na kami pailangan ka ni Jerlyn. Kunak man no kadagiti restaurant niya mo, ti pangananta. May mayat dito eh. Classmate dito imayanta ah. Ay, amok na apay. Oh, anya. Kasi bagay, mawatan ka. Amok naman no ti sweldo ti may sa agwardya. Ah? San ka tagtagi ba si Tantoni? Yung imbagam ko maitay. Saan mo't aparikot ka? Tsak ti agbayad iti bilta. Saan mat ah? Orekas kasano, at damat na takwartak. Kanila ang mat na ng tikabalay ko. Okay. Okay, agordar tayo din. Ada ko maibagak, anak ko. Anya day tananan. Sa anak nga umububeng. Adapay kita iti marikirik nak ama din iti pagkas na tayo nga. Apay, ada ka ti sakit yun? Saan nga iti data? Adadag iti marikirik nak agagangay iti nataenganan akas kanyag. Mga sawa ka na anak ko. Anya? Kaya't upaymet ang makita ti panagsimpati biyag mo. Nagruna iti naistaduan a biyag. Kan makita kumapay mo, dagiti apo ko. Ninanangan, kunaklakit din anya itayan ti ibagana. Ang damat ornong mo, nuray kaskasanaw. Ala, bayan yung tagpanunot ak na imbag. Ti saludsok. Ada ka din o biyag. Abda na nang, wari daladwa. Ha? Ang may salang ti kap-kap na kakatakwada. Ngamlaglagi pa anak ko. Aging ga iti mabalin. Saan ka kumaamang pasakit iti padam a tao? Nang runa iti babae. Nanang? Laglagi pam amay saak a babae nga ina. Nalupoy laang tirik na timay sa a babae. Kat nalaka a masaksaktan. Nanang. Tinasayaan. Kat pilyam at talagang ti kap-kap ng kam kadakwada. Ta isinam matan timay sa kadakwada. Tapno saan dapay unay a masakitan. Ngamtay maamuan danto alinukom timay sa kadakwada. Sige nanang. Panunutak na ibagayo.
lang makunak bro. Husto ni nanang mo. Pudno launay. Masakitan to lakit diti may sa kadakwada. Dalvin, No asino at talaga ti kapkap na kam. Isunti pamaysam bro. well bro, ang marik na. Agayat lawan ay kanyak ni Karina. Day takat ita. Itilaksit ti kasasad ko. Asa anak turpo si ti Adel ket inayat nakpelae. Talaga aparikot day ta bro. Ang ti kinapudno na. Ni Jerlin na talaga ti ayatek. Oh, di isuti pamaysam. Gem kasi tinakunak. Diyak kaya tapasaktan ni Karina. Tanarik nak nga gayat launay kanyak. Kensak gayam ti first love na. Anya di ko naman lang. Adda na patag nga ibagam kanyak, adi mo maibagay di bangko. Uwan, kababay ni Day. Saan ko akayat amaamon dati relasyon ta? Anya? Saan aga po ta ibain ka? No, anya. Saan pa nga ita amaamon da? Okay. Anya nga ron ti ibagam kanyak. Among ka di? A birthday no Sabado? Oh? Oh, wow. Advance happy birthday, love ko. Thank you. Mano lang haldawan ah. Uwan, ngam di na kayo tasawon nga iso nga imbagakon kan ka. At sagana ka ni ti irgalog ka na. Saan ka ngagdanag? At nanto matrigalog kin ka, syempre. Saan mat ang mabaling na awan? Saan mo napakarikutan ko nakmat? Tinapatag katadakan to. Sure. Promise ah. Dinner today, Jai. No problem, love. Umayak. Wow. Nice bro. Angem, saan mo ta nagawis kadagad kakadwa tayo dito eh. Awan mo't mangmangag ko. Wan nga ron, oran siya. Awan mang mangag ko. Ang mga no exclusive lang kada kayo. Saan ko lang nga mo, bro? Hala. Saan mo napakarikutan dayta? Wano dagiti lang kapamilya na mo ti kadwana nga agrambag. Pakairamanam. Mabali na kasta? Wow. Agasom dayta. Asino ti mangi pagarop? Anobya mo ni Karina. Ni Jerlyn dati umawawag ah. Anya nga tati ibagana. Hello, love? Hello, ada ka di wayamin ton Sabado iti malam? Ada nga mintik apadala ti kapsat ko. Sa dino? Medyo Pangasinan. Sus! Adda duty club ta, naglib ti may sakadwami. Ay, kasta ka di? Bali 18 hours ti duty kita. Saan na bali nga rudan? Bumiro ka kailangan iti sa bali ang kadwang. Edyalaan. Bye. Love you. Bye. Whew. Imbaglangan ta nakapanuno ta kadagos iti pambarko. Nakaununa nagimbitar ni Karina. Birthday na paymat nga rod. Jack kayat nga ipaayan iti sagit tinagam ti kaaldawan ti birthday na. Sika lang ti ada dito apartment mo, Karina. Madamdama asumangpat lagi ti bisita. Kasta ka di? Apay, saan mo ka di akayat ang makapagsolo ta? Ay, kuha. Kayat ko ah. Saan ko nga inibag? Agayatak unay kan ka, Tony. Kat oray pakaybabaan ti dayaw kong kas babae. Oray bumaba siguro ti panangkitam kanya. Saan ka mabain amang ibaga nga agayatak unay kan ka? Kuha, Karina. Apay, di na ka ti ayayatan? Plano ni ka di, apagang angawan na klaang? Ada ka di, kaitnagaw ko, di tapuso? Kuha, awan. Sika lang ti ayayatek. Nga ta? Agsasao ka ka di, di po no? Owen. Agyaman ta. Sapay ko ma, tadi naklukkuhan, Tony. Imarakupan kanyak. Tanong ko na klaang, amang anong pakamataya. Anya? Sika, ti damo nga ayat ko. Ita lang ang anagayata. Kat,
Saan ko laki di amaklon talikodan na? Saan? Saan ko itong aramidan dayta? Promise ha? When? Get up na mamati ka, Karina. Please. Di na kumalukuhan, Tony. Dinto palos, Karina. Promise. Sorry, Karina. Saan ko na nalabanan tirik na iso nga. Ay, ayatan ka, Tony. Isuan na irok magkaganti amin ko. Kasano da ito yan? Adda tao. Amangan na ni manong ko. Manong mo? Uwan. Tikapsat ko nga opisyal a pulis. Akadwak dito yung apartment ko. Anya? Di may siya ti imbagaken ka anak ko. Kunam asaan ani Karina ti talaga nga ayatang. Wen nanang ni Jerlyn ti ayayatak. Nga ni Karina ti nakaitublakam. Kasano da ito yan, nanang? Adda balaag ti kabsat na apulis. Ano lukok ti kabsat na? Dakas ti pagbanagak. Ti makunak anak ko. No sa dino ti nakaitublakam. Ijay ti bumangunam. O pagayam, damit lang ba napidot yung adal when inspirasyon ni kinagkalpas nga drama? I-comment mo lang nuwata kahit may manmet nga mga ganda diti adda di ta kapanunutan nyo. Kahit intay man nga ruden rugyan, to'y sumaruno nga pakasaritaan. Agsubliak man na niya abroad daddy ko. Kaya nagsising pa ka kumaa. Di pa nagadal mo ti pasnak mo. Uwan manang. Saan kayong agdanang? Saan pa ila aday ta aram-aram dita? Damag ko, ada ka na agar-aram kan ka. Uwan? Saan kumot ida nga ikaskaso? Ngam, saan ka nga agsup-suplada? Tama nga man niya mo ti mapanunot nga ramidan kan ka, dagiti agar-aram kan ka dita. Isumater aramidag manang. Nasayaat no kasta. Kat naon klasem, saan nga day tagbalog ter aramidam? Kitaam na niya ti maitulong mo kada tatang. Uwan manang. Uray baludam lang nga day ti merienda day jay garden. Dakalay ta na maitulong mo. Saan kayong agdanag manang? Takastater aramida. Ay, laglagi pa dagiti balakat ni manang mo. Sakbay anapan. Uwan tatang. Saan kayo matanagan? Ipasnet mo ti agadal. Tapno sa na masayang ti sakripisyo na abroad. Amok day ta, tatang. Ananusan na piman ti agtrab-trabaho ijay. Iyat na lang nga makatorpos ka. Kahit saan mo kumasayangan, ti bambanog na. Sana ba ni tatang? Inton makaturpusak. Uray agpurgod ni manangan. Isumot kit iti plano na. Paglipasin na kalaeng iti panagadal mo. Maasyanak nga rod kwa na tatang. Iso nga aramidag amin akabaalak a makaturpos. Hello, Pilar. Si kamot gayam, Junar. Mabalin nga awisin kay ti kantin for snack. Sorry. 10 minutes langan. Klase ko ni next subject ko. Kasta ka di? Next to langan ha. Okay. Sige, panawan ka pa dito eh. Sige. Mapanak mo tan. Nalpasan ti classic. Okay. When gayam. Anya ka ti oras ti dismissal mo? Alas 4. Mabalin na sukunan ka ta. Itulod kay di balayo? Saanan. Agyaman naklangan. Agjipak tulangan. Sige, bye. Naatap ni Pilar. Ngam saan ko nga ipalubos. Asaan ka magunod. Uray anya ti mapaspasamag.
Itaman pa nagawis ka man nga agsyat, Junar. Wan bro, Oh, ada ka di parikot when rambakam? awan. Kahit ko lang ti aginong. Oh, kasta ka di? Wan gayam. Nakikita mo ni Pilar saan ka di? Ti naranaan ta iti school canteen iti na minsan. Oh, when, malagip kon. Napintas. Kurso nadak. Nung naatap. Kasta ka di? Hangam saan ko nga itulok ang mapaayak kan ko na. Oh, kasanon no talaga asaan nakaakayat no bilang. By all means bro. Anya? Amumat. Awan pa'y kinalay kag kumak. Wano ginustok ajak nagunod. Sa bagay. Awan gayam. Mapantay di balay. Agpuurta iti bato. Apay akas labadandanagan ka, Pilar. Tingman may nga estudyante, tatang. Apay, anya tinaramid na kin ka. Pilitan nak nga itulot. Anya, Mabuti nga ka makilugan iti kutsina. Ang mga na niya ti aramidan na kanya. sos. Ano samlangan ti agjip, anak? Uwan, tatang. Ano itan ti loko-loko? Agar-aram ngamin kanya. Saan ko nga ikaskaso? Saan ka bastag talay? Nupay kasta, pakita amlat ta, itinasayaat. Kasta mater aramidag, tatang. Asino nga minday jay? Anak ti may nga opisyal iti syudad, tatang. Kasta ka day. Kasla ka na yun, anabarte ka sumrag iti universidad. Kumusta kayo ditan, tatang? Nasayaat madlata, anak ko. Kat ni Pilar, kumusta mo ti panagadal na? Nasayaat ka naman. Makatawang nutlakid din kat agturpusan iti kurso na. Naman, palubos ti apo. Kat no makaturpos, ore agfurkudak tumatan. Manglukatak tulangan iti negosyok dita. Ay katuan na. Narigat mat, no agad katulong kalatan. Iso nga rod, tatang. No kumata makiasawa kan tuman tananak ko. Anya? Awan day tayo ti planok, tatang. Anya, Kan may sa, oray kayat ko. Awan mat kaayan ayat ko. day talaga. Ay, atan ti ade, magkasaritam. Ay, win man, tatang. Awan pagdanagam manang. Agyaman nag iti anos mo Awan sa bali ang kalkali kag umak, no saan ati masakbayam. Inapinta sa masakbayam, aling numabalin. Diyak kayat, ngagkat katulong kantumat akas kanya. Awan manang. Kat, kumusta ka matita? Amok anatuok tag trabaho iti adayo. Agpaiso day ta, kam kabalak na ito yung ibturan para kada kayo. Agsubsubali takto, manang. Saan ko apang panunutin day ta, inapatag, agbaligi ka. Agyaman nak manang. O sige, tayo tuloy kong teraramidag. Kan madamdama, sunduat pa yung amin niya awir ko. Bye! Bye, manang. Nagsaya at akamsat ni manang ko. Agsak-sakripisyo para kanya. Dahita kuma, ti pampanunutam, anak ko. Dahita ti pangigapgapwa, mangipas na kay ti panagadal mo. Uwan, tatang. Tapnusan mo tamasayang ti sakripisyo ni manang mo, ije adayo. Saan kayong hagdanang, tatang? Ti sakripisyo ni manang ti inspirasyon ko. Anak. Sige, tatang. Agluto akon. Alangarod ta, inak man pakanan nagiti dua baboy tayo. Gustong to no makaluto ka. Talagang sakit di natamaan kay Tidaya at Pilar. Wan bro. Isa tayo kunakan ka. Oray anya apamuspusan. Kun udak ni Pilar.
Di mo kunaan nga alami ti santong paspasan. No saan mo lat ta amaala iti nasayaat, bro. Gusto ka, bro? Ang nadagsin abasol day ta. Anya ko ma. Baknang kami. Huwag mat kiti ah. Ita panahon, bro. Nubak nang ka. Magkahatang mo ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Bro, Iso aplan mo ti aramidan ta. anya? Kadwa na kiti plano? Wan, bro. Saan ka ngagdanag? Ikan ka iti dakkel agun ko na kastangdan mo. Nay, mayat ah. No kahit mo. Sumublat kan tumat. Numalpas ko apagpapasan. Anya. Hello, Pilar. Ha? Siyak ti barkada ni Junar. Siyak ni Mario. Ada ka di ibagam kanyak Mario? Kan saan mo matakadwa ni Jonar ita? Saan ko nga mo? Amangan no nagpuurmanan iti bato. Ha? Nagpuor iti bato? Ah? Koko, awan. Among kursunada na kalauna iti barkadak. Angan, agan-anad ka, Pilar. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't kala nga balaagan. Tuso ni Junar kat amangan no pagaramidan na ka iti dakas. Ani ha? Arigladon ti amin, bro. Kadwan nak. Sikat imang drive iti lugan ko. Anya ka na di pampanunuto mga aramidan, bro. Maamuam to. Basta sumurot ka kanyak inton malam. Saan ko kayat ti may ramraman, bro? Oh, kasano ko maamay raman ka? Basta aramidam lang dagit ipagag. Sige, sige. Saan kang agdanag kunakmanan? Kandakkal ti itad ko atangdan mo. Saan nga iti dayta ngam awan ko mamat ti kalukwan dito Jonar. Danag mun aya. Basta maitulod na kami. Uray pumanaw kan. May tulod? Basta, urayam latan no anya ti aramidan ta. Ay, itaman pa'y anala daw asimang put ni Pilar. Makariknak mo tan iti danag. Mapan ko man lapadaanan na iti pagsirkan iti ali ngagturong dito'y balay. Narambihan ako. Masapol ko nga minday jay a research ko. Isuan na panak iti computer siya. Anya ti? Oh my God! Lumugan ka, Pilar! Itulod na ka! Ipatanap, Jonar! Saan ka ngagulagol? Saan? Lumugan ka no di mo kahit timasaktan! Atoy bro, panawan na kami. Ang Awan ti addo pa'y asao. sige, sige. Katbalagan ka. Awan pangibagpagaam iti daytoy anapasama. Saan, Jonar? Pangasip! Di na ko mapagaramidan iti dakas. Atap ka launay, Pilar. Kayat ka. Kinsan ko nga ipalubos ang mapaayak iti kagangkukan ka. Kasiyan na ko, ma. Kuha ka itan. Nuko nakakuha ka. Awan makalapad ka niya. Tulungan ta! Awan makatulong ka ka. Naktidemonyo! Pulis!
Ayop ka, Mario. Ulag! Pakaunan ako ma, Junior. Jack kaya't ang makaaramid kay tinatagdag san abasol. Kan may san, asya na ken pilar. Payadam dayto nga inaramid mo kanya. Tulitak, sorry. Pagimbagam matlaan dito yung inaramid ko. Tano nagbaligi ka anang ramas kan pilar. Ang mga numalungsot ka iti pagbaludan. Baknang kami. Adayo ang mapasamak kanyak dayta. Saan nga amin abanag kat magatang iti pirak, bro? Tandaan ang kumadayta. Di awanan ba? Pasurot ti sa iro. Ni manang mun samot na ita umawawag, anak ko. Sige. Hello, Joan anak. Naimbag na nakaawag ka. Oh, apay ka di tatang. Nabayag namin na sa anak ka nakaawag, nakanayo na busy Mawata ka na ko ngam. Aday padamag ko ken ka. Ngam saan ko maaday to? Iti pakadadailan ti kinatalinaay mo dita. Oh, kanya ka di data. Ti Adim. Pinanggap na aramusan. Anya? Ngam, sana nagbaligi. Tada nagisuplong ka nagiti polis. Nga magsangsangit matlat tanto'y Adim. Kanti pasurot ti demonyo, ayan na. Natiliwan. Ay, anak ka no ti may isang opisyal ti syudad. Idarom niyo tatang. Uray may asino at pasurot ti sa iro data. Hawan anak, saan ka matanagan? Ay, agyaman ka simbangkod ka anak ko. Saan ko nga muno niya taramid, tagsangsangit matlatang ti Adim. Di pa'y simsimbre ka ni ti pagadalan. Na-trauma. Ngam, saan kayo magdanag? Pakita tayo iti psychiatrist. Ngam kasanoon no saan nga agsubli ti sigo na simbang ti panunot na. Saan kayo mapukawan ni tinamnama tatang? Naimpaglakit din Tasa na nagbaligi ti pasuro ti di mo Gama. psychiatrist. Saan nga ta mawaya-wayaan mo't lang dahi kay ta anak ti politiko. Tatang, Kasanon no kidawan dati amicable settlement kat agbayad dahi ti dakkel. saan tayo manukod? Tasaan ang magatadan iti pirak ti napasamak iti kabsak? Agyaman kami kan ka, ading ko No saan agapukan ka? Mabalin ang nagbaligi, dahil nga adik kan sa iro. Awa na nyaman naman ang. Saan nga minakabaalan nga awatan ti konsensyak? No, adda ka sa mapasamak kan pilar. Uray kas ano? Adda pa'y lagayam dagiti nasayat at tao akaskan ka. Agyaman ak manang. Ay kat sa pala kuma at daras agimbag ni pilar. Kat maituloy namat lang ti panagadal na. Juan, dakkel ti kaasi ti apo. Kan amo, saan nga'y palubos ti Diyos? Adakdakos ti mapasama iti kapsat. Ay napagayam, di tamanen kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailayang na channel tayo. Isu nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo na ita subscribe button, tapnog tultuloy iti patagkakadwa tayo. Kaya't agyaman ak unay iti anos ken oras yung ngayon kada kami.